Mugomo wa madagitari bururini nuonekanite gwakiriria makiria umuthi ukiingira thiku ya 33 na kuria uguciriirie wa kuma honge tiganite cia bururi na kuria inspecta general wa borithi Japheth koome arikitie kurekereria ndumiriri ya mukana kuri madagitari aya aria mari mugomoini guku kionekana kwarahuka. Ndumiriri ino ya mukana iria koome arekereirie kugera nenda cia ukinyaniria inspecta general augite ati mugomo uyu wa madagitari ni urahotomia ihoto cia akenya makiria aria mari mathibitari ni meterire urigiti ona thengia wa madagitari aya gukorwo mari na ihoto cia kururungana. Koome oroho ni atariirie uria mugomo uyu wa madagitari urahotomia ugitiri wage bururi hari kungethanira na madagitari na kuria madagitari gwithemana na mugomo uyu kona ate thirikari ndigwitikira kuona mihango ya thibitari igitharara. Othe Muthingi TV gato wa elimu wa Kimani ni gatho wa elimu wa Kimani.